Nawuseta uphindisele ngakiyo pala abantu abathengisela ngithengisele mali ukuthi lo muntu awukamthengisele emalini siyabuza wena why wathenga mina ngifuna ukwazi ngemalini wena umthengisele emalini angakusibuze that question ngikhombule mina ngithengisela umuntu isithene ngathengisela umuntu indawo yami abuthi kiyo ngola bazuru diretse ke berekile le monno 8 years ko mmereko a thomo lwala a tla to abo to dula mo gae ga dula mo gae a mpotso re yena no se tlo tsama o ya thembisa ga ya thembisa nna ke tle ke shale ke to dula mo ke mo fe uno yaka ka mo fa uno le maphepha ka thoma ra thomo aka mo bona batamela buthi batamela hayi no ngena ngokubuka zishatho kolo ke nna ke sparkile ka foundation ke nna ke na ko dira foundation ena ba le kae na sabere a 100%. Okay 100%. So buthi naba busy bayenza i-foundation mara okay asicaleni kahle so ngifuna ukuthola from kuye ubuthi abuthi wena le monno ge le thoma go dumelelana ka taba go nyaka go tla go dula mo le go tla go sustenance le kwane bojwang e thome ga botsote ke relax monno ke motho le re ke berekile lena 8 years go mmereko monno ga la re a le mathateng ba ga bo ga lo sena le motho a tlang a tlo mo thusa ke nna ga le ke gone romela batho re batle ba tlo gone go mo check gore go dira le teng ga le motho le o tshwenya ke matheka godimo ba mo demon a mpotsa re tumso ka ba ka re di tlhakatlhakane go jara teng wa e go sa tlo aga mo nna mo ke nna ke tsama ke bona thembisa mpe uno e ya ga ka mo fa uno le maphepha e feletse ra thomo aga mo ka gopela a buta go ke mo shalla mora o ntwe agreement e le dirile bojwang like ke ka tsela mogutama o rile ke mo fe uno ena wa tsamaya what was like king le dirile verbal agreement a gona mo ga re thoma re bolela ka di big assets re bolela ka stand it's a big asset le dirile in like le no thoma le go no boledisana go boropa ka molomo wa tja koloi wa mo fe koloi wena o ithethe nga le mase baba yazi ithenga khulume kani yabona imoto le mangiyoyithenga nganginayo uyithenga imoto ipi le ke yona koloi yo asiyo le kusho ukuthi ngifuna kusho ukuthi ngisafuna ukubonisa enye indlela kusho ukuthi angifuna ukukhuluma into eningi ukuthi umfo usothi kangakanani wenzani just ngifuna ukuthi sicale la yabona la kunama signature engawayenza naye akona nomuntu lo engathenga kuyimoto umfo kusho ukuthi makazodlala la uqinisile makathi ngangihlushwa ekhaya yabona lento le ayenzayo le umama lo angaba ifakala ngesekuyani kusho ukuthi bese kangiphusha ukuthi mina mangihambe la ngendaba yani waze wangipha i-information ukuthi kumele ngiye kuphi oradio TV benganayo ngaleso sikhathi ngibuze lo mama lo ngithi mama into eso iyenzakala e-TV na ngani ngisuka le ethembisa mina ngiza la ngiphuma ejele straight ngaba nenhlanhla ngathola lo kusho ukuthi ngangena emsebenzini hayi ukuthi emsebenzini ngafakwa wuye nalento ezisho kusho ukuthi wayethumela abantu ukuthi abantu bazongicheka la umhlolo obovu mina engingawazi nalento ukuthi mina angizwani nefamily yami umuntu obekahamba lo kwangininda kabi la uye lo mfulo ngani ngamthatha la ngaya naye mina le ekhaya ethembisa uthe makafika le wenza ngalendlela enza ngkhona why wabo baba labo ungabatsheli kusho ukuthi mina ethembisa angeke ngisaya according why ngarape lapha ngiyabulala mina why ungabatsheli bonelo ufethe ke alright ke la ngiyandlula alright gamba ngiloko ngiyasebenza ke umfolo umuntu obonisayo yena makasho umprofit kaprofit okuningi ungisizile okuningi khona la ngivalele khona mara ngaza ngibe nenkinga mina alright ngithule kambe ngihlushwe ikhaya ngiloko ngiyaye emsebenzini bengisebenza ngiloko ngihleli kanje kube ngathi umuntu ongisizayo kune private angeke ngize ngiyikhulume la ngani ngasukela umuntu la angitshela ngomngane wami ukuthi unomngane wami ongidlisile but akazi ukuthi ungidlisile for yena lo bekasalala lesigangeni angakahlala la elokushini mangifika le esigangeni nganginokufikela khona ngimlande lo ngokuthuka kwakhe ngendlela ukuthi angazi ngakho ukuthi mina ngiyabulala ngenzani ngathi mangimbuza ukuthi why wenza kanje
kunomuntu la othe suso yazi ukusho ukuthi la ngizokwenzana umuntu ngizomlandela until azala khona bese nyambulala kamaphela aziveze athi sorry man yime ngokudlisile yabo ngithi okay akunankinga ngiyekele Utshela ngibani ukuthi uyekudlisa yena ngokwakhe umnikazi wendawo okay kunomfana esisebenza naye kumanje lo mfana ingqondo yakhe ayisebenzi ngani ngenxa yakhe umfo ngani ngenkulumo yakhe wayeyikhuluma yabona ukuthi wena sokwazi ama secret wamama ningwe wena ngizokuhlanyisa wena yayibona into njengale alright siyaphuma ke lapho mina ungiphushile ngalendlela ngiphusha ngayo seza la ukuza kwakhe la yena ngokwakhe kwakumele eze nganginomkhukhu mina ngakhe kusho ukuthi kwakufanele mina ngiphume emkhukhwini ubhuti wakhe azazongiqedelela la for sure i2 line endana ngene emkhukhwini alright lo masekaza la ngalendlela besikhuluma ngakhona ngangimedela nokummedela ngithi mina from la kulesihlahla bekunensibe kunepali la wena ungaya ngale mangabe noma mhlawumbe noma ngabe uyangezelela mhlawumbe ngomkhukhu uthe mina masekangitshela wathi umfazi wakhe uthi angeke aphume emkhukhwini ayongena emkhukhwini according why la sebayenzile ifoundation sekhuphukile ninabofakazi abaningi ifoundation yazange yathelwa yayekwa yathelwa same time yalona maqeza lapho ngitshela mina ke njengoba mina sengenzile ifoundation la ngizoyenza kanjani mina la ngizokhulisa kanjani athi kimi soyenza ini lezinto amavostel ngithi amavostel kanjani endaweni yami yayibona into njengaleyo uyazi ukuthi yena bekangenzini ngoba bese kwazi ukuthi makakhuluma vele ngithothobale mina yayibona into nje orata ngizijulele ngihlale ayikhuphula egcineni ngevikile lagcina ngalo angibize ngelinye igama lo mfana ahlangana nami le bafika la bahamba ngemoto naye ubhuti wakhe nomunye futhi mabafika la bafika bangena emtheni bajwayele ukuthi mabeza la bangiqele something nami ngihlale ngithi ngizobasiza noma ngabe bafuna ini ngibanike ngalelo langa aze kimi lo athi ngimuphi isemende yafu ngithi anginayo athi umagogo akanayo angimazi athi umama lapha athayi ngingasikudala basithatha imoto baphuma bahamba ngiyahlala bengiphethe 100 rand njengoba ngikhizi ngingasebenzi akuna next line hayi maqeda ukusho kanjalo ngiphume fosho sengilenga sepangpang ngihlangana nabo bangishayela ibhele ngiphakamisa isandla makafika la akhulume ezinye inkulumo ngingathula njengamanje ngicela labantu bangapha ngithi ngize ngapha sibiza uthathe ngoba namananga uthathe ukhona akhuluma uthathe lento lo bekayikhuluma mina ngingekho la wangibiza ngethupa ngathi kuye hey uze sizokhuluma lento bongichazela azange ese ngahamba ngaye enkosini ngayo reporta leyo nto leyo beza bona la bahamba bayi3 uye nobhuti wakhe nomunye ohlala khona la bathi uTemana mabafika la bakhuluma ngalendlela bakhuluma ngakhona orathi ngabe nenkinga ngophukuphuku bami mina ngisuke ngishone le eKhangaro Court mangifike eKhangaro Court babuzeke amaphepha ngoba manje ukhuluma ngenye indlela lenkosini uthi ngwathi ngathi mina makeza azothatha amaphepha mara lakini no mina ngimthathela indawo alright kulungile mangifika lenkosini inkosi umuntu othi alright nizoya le nokhuluma leqala leli ngani mina mangifika le umfo wathi makasuka la makafika le wathi mina nyamqoshe endaweni yakhe hawu mangifika le ngithi ngiqoshe endaweni yakho kanjani ngoba mina ngikubizela ukuthi wozozongichazela lento ngibiza ngangani mina ngisumndebele ngumzulu ukuthi ungichazela ukuthi itsupele yini azange eze umfo nalepha nakuleya court le kumele siye ke azange eze le baqina sebangitshela ukuthi umuntu oso uzoba ingozi mazibu ukuphi la nibhale khona ukuphi la neze khona arrangement and le ungasayi ukuthi uyenze arrangement ngani umfo lento ayisho ukuthi mina ungithengisele imoto ungithengisele indawo ngemoto nangepika lezeza la wafika wazithatha ngathi mangimbuza ngalezo ipika wangipha lezi zinto lezi wakunika namaphepha ngafika ngachazela umama wangapha nalo mama waze washo wathi mazibu umhlolo nje thina swazi umuntu akusukela kuphi imoto umbheke lo mfana uyabona ngathi mina kunankinga lo muntu lokudala ngilungiphila nayo kusho ukuthi siyasizana ngoba nami kunento zami eziningi la afika azithathela zona ngangitsheli ngizibona sengizibonela mina le la hlala khona manje egcineni njengoba izinto sezizimbi uqabane nomama wakhe angazi umama wakhe umshayile orenzeni ngani mina bangifonela kuqala before yena azange mina ngimtshele ukuthi ekini bafonile bathi ngathi ngifuna ukubona iqiniso lakhe kukunamanje angilazi mina iqiniso lakhe ukusho ukuthi wahamba kanjani ngaleqala lakibo wenzakalani alright ke njengoba sekakwenzile ke lokho ke sesibuyile le mina ngisuke ngiyele mangifika le bathi hambe police station wenze i-protection order wenze for sure 2 weeks back uke wafona ngathi mangikhuluma naye wathi kimi la rathi kulungile uzolunga
ngathi hayi kulungile angisaye epolisini ngizohlala ngifuna ukubona njengoba bathi ngizolunga wenze njani athi ngizihlalele ukuthi mina ngimthathele indawo ngimthengisele indawo hayi cha yena wagijimisa lokho agijimisayo kusho ukuthi ngoba nako sikangenzela intsangenza yona kusho ukuthi ngizoya ekhaya kanjani kanti ngaripa mina ekhaya and ngemuvi lethembisa ngiyabulala ngina 35 yamameda mina kuba nona 35 yamameda kusho yena umfo angisho uyaprofita yangidida okay ithi kancane Mr Mazibuko ne ithi ngenze so ngizwile kancane mawuchaza indaba yokuthi imoto sewavumbuluka wakunikeza imoto namaphepha wakuphi sihle nje abayazi ukuthi wenzani uthi umsoni amaphepha for sure bese ngihlezi nawo isikhathi eside nawo la abantu bangapha ngiyabatshela ngoba ngandla ngihlala ngingedwa yabo lento ukuthi angizwane nefamily kokumanje singafona udadewethu lo engimlanda asiphume kancane kuma family asingene all right ke ngitshela ugogo lo mina kunomfana ohlala ngapha umntanakhe Umntwana kabani? Umntwana kaMagogo ngapha. Okay. Awu ebla lo muntu uyakunika le moto vele ngithi awu kusho ukuthi uyanginika umfowethu urathi sangibheka nami la mhlawumbe usenkingeni. Ngoba yathi le moto makanginikeza yona. Sayithola vele ipapa yonke into ingastart intambo zilena. Orathi ngoba njengomuntu engike ngagaganya zazi imoto ngihlanganisa intambo ngistart ngize nayo la. Ngifike ngibe sonke lesikhathi beluku ihlezi le moto nginganamsebenzi nayo. Akukho la ngathi senze khona ukuthi siyabhala la senze ukuthi la siyabhala uhlakaniphe kakhulu Thompson ukuthi ngase ngimrobhe ithi ngibuze nakathoma ayenze foundation bayenze foundation wena bokuphi bengisemsebenzini naye bekwenza abantu wenza ubhuti wakhe yena bangekho wena ucake na ufika ubona mina mangifika ifoundation sela ikhuphuli ihamba ereke bonene something yeah I get 12 chance skala okay indlo le uhlokoliza yeah